osi Yesu ba oba besensen soro obebo totrobento na abofo ka no ho no wa fa nipa efre ne nchen akona aka de boyefo e wa asase so na adeboyefo ne ka wa asase so a antichrist beba yefa ni 666 any bible mu ba bia any bible mu ba bia any bible mu ba bia wo quotation na pe ya wonsa na kyerem say wa ha any ba bia a mindset concept kasa ya ka beto kasa ya ka beto opa me ne o kase ko gogo ne ko bo 666 uko bo 666 na America fo ni bi agigi 666 European Italy France European country fo ni bi agi 666 egubi mu maso egubi nsa ho ebi su de egu na fu so ya benya concept ne say Yesu be fa nipa kwa na kan de boyefo antichrist beba 666 wa obeti majibi no onko heaven wa beti mayere wo ho a wanjibi no erade be say ma second chance ama wako eye concept second chance bi eni ho Yesu ni abofo ba besense awie no afa de apapafo akoso na aka de boyefo no eye concept any bible mu se wo ko internet sisi akobo sisi a ebi mu agege kire se sisi no aba se sisi na bade a na se Yesu abako ti minu mienu ya nko bi Mema adafo nyina akwaba edeba fidikese so attention TV so mo PC na natil AK file di na masan so aba mabobo anu a mo ni tia file di mbedi makonya kese ni sare na training issues na sama tebri ni mu odin yie pa na eje tua to no na sama be fire wa attention TV so amam pamocho mo subscribing to the channel for me na mo share videos no across all the social media platforms so enfa emamisa na mo de comment na title the abadani you like the page page ni so like sadia ye koye ni mom no subscribe bibia attention TV ma alert na wonya news na sabi wanye se tontoro bia onam Ghana ha wa mam na wonim ne eko ene insembe na agi atese ewe social media platform so ne de Reverend Obinim abeka insem mpamocho University Foundation Queen number no ene dash screen so Queen na oni no eni nkomo eva ejanka for momo Queen beje wataria washa umpebie me so no baby a wo bie wi asa fana baby a wo de se wontimi enfamba Queen ebetutu anamo abano abeje eneme ede ama muburu efum ade na Reverend Obinim Reverend Obinim say no aba awie enti yen a yaka wo wi ase se ndie nche se heaven ho ne anko bi nyese yaka echi mu yenkotie Reverend Obinim embra ye wo kasa bebre wo ho a ya beto my investigation bebre hu ni say kasa bi ho a ye beto ye but any bible mu ebi nso wo bible mu but asechire ne ye different asechire ne ye different et say yesi ye wu Yesu no enyansafo miensa bi ekosra Yesu any bible mu ba bia baby to say osi Yesu ba oba besensen soro obebo totrobento na abofo ka no ho no wa fa nipa efre ne nchen akona aka de boyefo e wa asase so na adeboyefo ne ka wa asase so a antichrist beba yefa ni 666 any bible mu ba bia any bible mu ba bia any bible mu ba bia wo quotation na pe ya wonsa na kyerem say wa ha any baby a mindset concept kasa ya ka beto opa me ne o kase ko gogo ne ko bo 666 uko bo 666 na
America for ni bi agigi 666 European Italy France European country for ni bi agigi 666 egubi mu maso egubi nsa ho ebi su de egu nafu so ya benya concert ne say Yesu be fa nipa kwa na kan de boyefo a antichrist beba 666 wa obeti maji bi no onko heaven wa obeti ma yere wo ho a wanji bi no erade be say ma second chance ama wako eye concert second chance bi eni ho Yesu ni abofo ba besense awie no afa de apapafo akoso na ka de boyefo no eye concert eni bible mu se woko internet sisi akobo sisi a ebi mu agege kire se sisi no aba se sisi na bade a na se Yesu wabako ti minum yenu ya nkobi because Yesu ne beba nsa na sisi no aba ti se sisi abade na Yesu wabako rapture no rapture abako ya nkobi ti aka ha because sisi aba iti ya nkobi ti me no te ya no rapture aba ya ehu rapture aba ti ya ehu ti aka nso ye ma so mesi ko internet so sisi ya akohwe sisi na ba ebi kura ehu wo internet so dada ebi di sisi na ego ne nsa ho ebi di egu na fuso ebi di egu ne moma so ebi di yakwa yese chip a wodi a hye ne nsa ho I started a chekura from there 3 years America European UK Canada satanic church a ukwa no matro sisi egu nsa moma so ona se ko mu ye meeting eye conference omo sisi ni gu omo ho a matia street so ka kwan wa omoji omani 666 yes 666 aba yensu ya beti say Yesu ba be fa ni paako ansana 666 naba wa abaji bi no onko wanji bi ne ye hwani ya yes 666 antichrist ni leader no o hwani ya saa ti so no ande beku ono a enku a owu ntime mfa wonko ya beti yeso fa sekai de wo ho a ukoto ensuo mu a ana ya beti se telu premu a rapture no enti na je se de wotwi pilot na wotwi plane no rapture ba de wotwi plane ne be kosoro na ya se mo a mutimi nyina mo behwe fom se tim enti ano so mo behwe fom am bewu ana mo na se no so mo because you say rapture ba owu obi anya adwuma enti wo firi soro plane mu sa na plane na crash no obi a hye ekura wo eye concept but wo hwe bible mu a enye dey eni bible enti se eyade e wo ho a ena na rapture no abako because sisi ne bi master stage enche be du Africa enti se ya mpase rapture ne be wo ho sadia ena Yesu wabako mene woda ye ne no bae awia bi no wabako mema ahefo nyina akwa babiem esade ba afiri kese so attention TV so mo amodo hye mo piesie na natele aka fire lady ezemaji mekunya migusu white mo attention TV so ede mampam sham subscribing to the channel for me na ma share videos na across all the social media platforms ne so ede amamodo hye so amakra moda se ne insame hye